di rumah. Mana tadi murah? Buah nangka gitunya murah. Jomblo murah gak? Anjay. Depan sana. Sekarang ada PSBB. Aduh, main game ya Mobile Legend. NO, anjing, kadang ya naik lamun naik main Johnson yuk. Sok keyboard itu si mobil lah. Arah. Kemana ibaratnya? Asik dia. Wah, ngomong Dian be. Eta si Dian tadi kepanggil di jalan boy. Eta si Dian sombong jasa, edan. Naon sih? Puji. Mau ceweknya. Eta si Dian. Ah, cewek nak mondok. Ayo panas. Panas dulu eta si Dian. Kerja yang saingan yang si Dian. Gua di mana? Oh, gua di si Dian menang nu anyar di bank. Iya, kudu kumaha ini yo. Pun coba pandian naik. Pakai naon? Pakai kembang. Mau naik kontong. Saya marah, main kembang di kontak gua. Udah, pandian naik kemana kek? Supaya yang bisa ngelekin si Dian. Waktu si Dian badai cewek no adan. Aduh sih minta di pandian kayak emang naik dulu. Pas si dia, pas cewek nak kita tadinya, edan aing dulu ditukok, adan jubur na baso anjing. Kurang. Ngempet. Anjing. Dia marah. Aduh. Wih. Edan mantri. Dulu. Dulu tuh mantri. Mau cewek anyar. Edan. Parah, eleh di besok. Asik sarua lah ya. Itu mah mana geus boga. Serangan. Aisyah boga tuh. Alhamdulillah. Geronda. Toh. Alhamdulillah. Aji darang kumaha nih budak? Kadang kurang cengan. Cengan kurang ledek kata si Bangkong bangsat banget. Bisa-bisanya bawa cewek di depan gua. Kayak gua sliding nih. main renggas. Main bola. Oh, main bola bae di renggas. Neng, biasanya di tempat ramai, tempat tongkrongan. Kok budak karonya? Heunya ka mana nya? Kemana gitu? Ke lockdown kitanya. Lockdown mungkin. PSBB beren. Datang. Widih, kekedang apa. Edan. Cewek anyar. Hah? Oh. Badai tak? Badai. Mantri. Ombak eleh badai. sorangan mah. Segele. Mana bagus barangna. Sorangan ngelod. Naon boga aing lentah mah. Sorangan mantri. Edan geus keren mantri. Yuk. Hah? Neng, baik-baik jeung lu manggil Bangkok. Anjay, lur. Masa banget Bang Pino Bastian kan Bangkok. Aduh. Buka banget doang Bangkok gitu. Bastian guys. Anjay, gua dulunya anjing. Aduh. Neng, baik kena Neng. Bimang we. Baik lah. Ini lo idenya tau mah. Nah, ayo lah nih. Aduh, aing capek eta budak mah. Aing hanjuk mendingan mah. Aduh, asik kunaon. Ini saru dah. Itu Neng. Bangsat doang. Mana tadi murah? Buah nangka gitunya murah. Jomblo murah gak? Anjay.